بینەرانی ڕوودا و سڵاوتان لێبێت لەگەڵ بەڕێز بڵند ئارنج، یەکێک لە دامەزرێنەرانی پارتی داد و گەشەپێدان، یەکێک لە سیاسەتمەدارە ناودارەکانی تورکیا، سەرۆکی پێشووی پەرلەمانی تورکیا و چەندان پۆستی دیکەی هەبووە لە ناو حکوومەتە جیاوازەکانی تورکیادا. لەسەر کۆمەڵێک مژار گفتوگۆ دەکەین، مژاری گەرم هەن لە باکووری کوردستان و تورکیا. لەگەڵ بەڕێزیان لەسەر ئەم پرسە ئەمڕۆ قسە دەکەین. بەڕێز بڵند بەخێر بێن. گەلێکی سپاس. دەمەوێت بەم پرسیارە دەست پێ بکەم. بانگەوازە چاوەڕوان کراوەکەی عەبدوڵڵا ئۆجەلان کرا. وەک دەزانن پرۆسەیەک لە تورکیا هەیە. پێشتریش پێواژوەک هەبوو. هەڵسەگاندەکانت چین هەم بۆ بانگەوازەکە و هەم بۆ ئەم پرۆسەیە بە شێوەیەکی گشتی. بەلێ وەکتە دەستنیشان کرد چاوەڕێکردنا پەیامێکێ هەبوو و هەر کەس لەسەر دەئاخەوی ji siyasetmedar, rojnamevan û hemû kesên ku li ser vê mijarê lê kolînê dikin. Li vir jî axaftin û guftûgo li ser vê yekê hat kirin. Birêz Nêçîrvan Barzanî û hevalên din ên li hikûmetê nêrîneka erênî li ser rewşê nîşandan. Divê ez bi awayekî cuda lê binêrim. Post û erkên min ên taybet hebûn. Di serdema serokatiya min a parlamentoya Tirkiye û serdema cîgirê Serokvezîr de. Ez beşdarî pêvajoya çareseriyê ya salên 2009-2015 ya Tirkiye bûm. Ez bixwe di nav bûyeran de jiyam. Di nav erkên min ên li hikûmetê de min serokatiya desteya bilind a têkoşîna dijî terorî kir. An ku ez nêzî hemû mijaran, operasyonan, karên vê rêxistinê, sûcên wan ên li hundir û derveyî Tirkiye bûm. Eger em êrişa erwa ya sala 1984 wekî destpêka damizrandina PKK bihesibînin, nexwe 40 sal derbas bûye. Divan 40 salan de nêzî 100,000 kesî li Tirkiye bi her awayî canê xweş dest da. Em kesên ku ji aliyê dewlet û millet vebûn, bi awayekî din binav dikin. Lê rêxistinê jî bêguman zirareka mezin dît. Ew jî li cem me heman kesin. Zarokên heman malbatanin ku gulle li hev didan. Em li aliyê dewletê ne. Çimkî em li dijî terorê xebatê dikin. Teror tê wateya kuştina neheq a xelkê bi zor û tundiyê. Ziyan gihandina xelkê ye. Mal hatin şewitandin. Xelk neçarman koç bikin. Mirovên oldar, zarok û jin hatin kuştin. Mamoste şehîd ketin. Me ev hemû dîtin. Em gihîştine xalekê ku du bira ji yek malbatê, yek ji wan leşkere û guleyan berdide terorê, yê din jî li çiyê û guleyan berdide wî. Ev dîrokeka reş ya Tirkiye ye. Kesên ku ev rewş afiran din, berpirsariya mezin dikeve ser milên wan. Öcalan di sala 1999 de hat girtin. Ew anîn Tirkiye û niha 25 salin wekî mehkûmekî bi girtina heta-hetayî ya giran li İmraliyê dijî. Bi derbasbûna demê, hewildanên zêde û çalakiyên bi niyeta pak hebûn ji bo dawî anîna li vê pêvajoyê. Ango dawî anîna li terorê. Lê em rastî xayîntiya rêxistina terorîst hatin. Wan şert danîn ji bo berdewamiya xwînrijandinê û bi cehanîna daxwazên wan ên cûr bi cûr. Bi danîna van hemûyan li aliyekî, ez dibêjim ku peyama Öcalan ku birêya hevalên wî li Stenbolê hat dayîn pir girîng e. Mirov dikare wê wekî destpêkeka erênî qebûl bike. Lê pendek li Anadolê heye dibêje, yê ku devî wî bi şîr şewitî be, pif dike çeqilmês jî. Bi baweriya min ev jiya berê cuda ye. Çimkî rewş guheriye. Di nav rêxistinê de be yan jî li navçeya me. Li Tirkiyeyê jî bi heman awayî. Ne tenê wiha, mercên demokratîk li Tirkiyeyê jî guherî ne. Piştî bûyerên Sûriyayê û bi bûyerên Iraqê jî. Em dibînin ku rewş bi awayekî pir cuda hatiye guhertin. Loma di vê rewşê de hilweşandina rêxistinê ji aliyê wê ve û danîna çekan gaveka pir erênî dibe. Niha
ئۆ جەلان بدەربرینەکە پر زەلال بەیاننامەژی لبا منە ئەگەر پێویست بە ئەزێ بنرخینم ئۆ جەلان لور دبێژە ئیدی ئەزوە هەلدوەشینم هونجی کۆنگرەیە خۆلدار بخن چمکی سیاستên ku meheta niha meşandin bê encam bûn daxwazên me bê encam bûn tenê bi rêya demokratîk em dikarin daxwazên xwe yên demokratîk bi dest bixin bi xurtkirina demokrasiyê di komarê de em bi kelecan li benda bersiva rêxistinê ne وەک سیاسەتمەدارێکی بە ئەزموون پێتان وایە چەکدا بنێن؟ li Tirkiyeyê rêxistin êdî ne ewqasî xurt e rêxistinê endamên xweş dest dane û hejmara wan pir kêm bûye hêza wê ya çekdarî lawaz bûye lê rêxistinê hemû hêza xwe daye nû avakirina xwe li derveyî Tirkiyê loma em hetanî radeyeka mezin çaverê dikin ku çekan deynin an biryara rawestandina çalakiyên çekdarî li dijî Tirkiyê bidin an got bêguman dêvê bikin lê eger biryar bidin ku em hêzên xwe hîn jî li Sûriye û Iraqê bi rêya rêxistinê nû diparêzin diyar e ev ne ew biryar e ku em çaverê dikin an qet nebe ne biryareke ku em hêvî dikin çimkî pêwîst e ku ev pirsgirêk bi hev re were çareserkirin duyem bêguman ez ne piştrastim ku rêxistin dikare bi tenê biryarê bide yan na çimkî hin dewlet û rêxistin hevdem vî karî birêve dibin loma divê mekanîzmek hebe ku ew jî bandorê li ser bikin em dêvê bi çaverêkirin û derbasbûna demê bibînin lê min heta niha ti birsivek ji serkirdayetiya bilind a rêxistinê li Qendîlê nebihîstiye lê yek bi yek ji daxuyaniyên wan ên berê eger tu li daxuyaniyên Cemîl Bayîq binêrî yan Karayîlan an daxuyaniyên Karasu her yek ji wan xwe wekî lîder dibîne an ku ev gotinên wan bersivên erênî nabin lê helwesta wan li hember vê beyannameya giran pir girîng e çimkî o celan damizrênerê vê rêxistinê ye û hîn jî nasnavê rêber hildigire ev gotina waye em tiştekî ji van qebûl nakin çimkî pêwîst nake em nasnavekî peyda bikin ji bo serokên rêxistinekê ku em wê wekî rêxistineka terorîst nas dikin lê li gel van hemûyan ez hêvî dikim em neçarin ku hêvîdar bin çimkî piştî 40 salan ji wan gavên ku heta niha hatine avêtin bêguman hin encam derketine lê eger hilweşandin tevahiya rêxistinê û danîna çekan were cîbicîkirin ev dê serkeftineka mezin be باشە با بڵێین پەکەکە کۆنگرەی کرد و گوێڕایەڵی بانگەوازەکە پاشان لە ناوخۆی تورکیا دەوڵەت یان حکوومەت ئامادەیە چه هەنگاوێک بۆ کورد بنێت لە بواری سیاسی و دیموکراسی یان لە چوارچێوەی مافە فەرهەنگێکە بنوبوون tiştekî nabêjin nayê gotin niha tu posteka min a fermî nîne lê wekî kesekî ku giringiyê dide vê mijarê bêguman dema ez dipirsim çi heye li pişt li pêş nav û derveyî vê pêvajoya ku Partiya Tevgera Neteweyî MHP bi gotineka pir bihêz dest pê kiriye ez dibînim ku pir tişt nînin lê bi rêya serdanan çavpêketinên İmraliyê hatina tîmê Partiya Demê ji bo vir û serdana hin deveran û hevdîtinên li gel hemû partiyên siyasî yên Tirkiyê wisa xuya dike ku hin pêşketinên erênî hene lê bila ez vê bêjim ez li hemû gavên demokratîkkirina Tirkiyê yan di nav de bûm yan jî li pêşiyê bûm lewra bêguman hemû mafên birayên me yên Kurd li Tirkiyê xasma zimanê dayîkê li derveyî pênaseya destûrê zêdetir bi wan hatiye dayîn peyva hatiye dayîn zêde ye çewt e ev mafekî destûrî ye an got tiyek ji me ji hev cuda nînin li Tirkiyeyê دەچینە سەر بابەتی دەستوریش چونکە ئەو بابەتەی باستان کرد زۆر گرینگە an got dema tu dibêjî hemû maf bo nimûne ez berpirsyarê TRT bûm li TRT kanaleka me ya televizyonê heye berê bi navê TRT 6 niha bi navê TRTya Kurdî weşana xwe dike ji sala 2007 û 2008 ve berdewam el weşanê me ev ne wekî amûreka propagandayê amade kir lê wekî bernameyekê ku birayên me yên Kurd di bernameyên wê de bi malbata xwe ve di nav de bibînin û
بکار بن هەست بچاندا خۆ بکەن ژبلی نویسین ئاخافتن بەرێ ئاخافتن نەپر پێکان بوو یانی دایک تەورا بزارۆکێن خۆرەژی دەما سەردانا گرتیگە هێدا نکاری بوو بە کوردی بە ئاخڤە تشتێن کول گرتیگەها ئامەدێ قەومین وەکی تشتێن مەزن و شەرمەزار تێن بیرامە ژڤان هەمویان بدەمێرە بویەرە قەومی وەکی شۆڕەشەکە بێدەنگ ئەس دکارم یەک بەیەک بەحساوان بکەم لێپرسەکاتە هەیە بلا ئەزوێنە برم کەرم بکە وەک باست کرد و هەمووان دەزانن لە پرۆسەی ئاشتی پێشوودا ڕۆڵێکی گەورە و دیارت هەبوو بە شێوەیەکی چالاک لە ناو پرۆسەکە بوویت هەم لە دانوستانەکانی ئۆسلۆ لەگەڵ پەکەکە هەم لە دانوستانە سیاسیەکان بەڕای تۆ جیاوازی نێوان پرۆسەی ئێستا و ئەو کات چییە؟ پر جودایە پێواژۆیاوێ دەمێ بسایە هەند کارێن ڕێخستنە ئیستخباراتە نەتەوەی دەست پێ کرد و تێکلی چێبوون پشتی وێ حکوومەت ڕاستەڕاست نەچوو ناو پێواژۆیە لێتەنێ هاتوچوون خوندن تێکلیên wan bi vir re hêsan kir yanî me hewl da pêvajoyekê birêve bibin ku bi rêya dezgeha îstixbaratê û encûmena aqilmendan ve hat meşandin di nava vê pêvajoyê de çalakiyên çekdarî neman lê rêxistinê xerab sûd ji vê wergirt û xwe zêdetir çekdar kir û zêdetir jî hêza xwe ya çekdarî çêkir û di dawiyê de bûyerên pir xerab li Tirkiyeyê qewmîn pêvajoya rabirdû niha encama wê bi şikestinê xilas bû lê duê pêvajoyê de azadiya zêdetir a xelkê hebû çimkî ji çalakiyên çekdarî dûr bûn tama wê jî ceribandin hêvîdarim ku em di pêvajoyeka çêtir de bigihîjin wê encamê û di dawiyê de pirsgirêk ji gokê ve were re çareserkirin wê demê jî parlamentoyê çavdêriya pêvajoyê dikir lê komîteyek di parlamentoyê de nehat avakirin vê carê bêyî hewcedariya bivan bi awayekî ku ti caran me çavarê nedikir dewlet Baxçelî got bila ji îmraliyê derkeve û di koma Dem Partiyê de li parlamentoyê biaxive vê yekê her kes şaşişt tewra grupa MHP li parlamentoyê bixwe çimkî ev gotineka pir zehmet e û bi ceh'anî navê nepêkana yanî kesek li girtîgeha emniya taybet li îmraliyê girtiye û wekî ku tiştek nebûye tê parlamentoyê ev qet nemûmkin e ev jî qet nemûmkin e û zêdetir jî di fraksiyona partiyekê de li parlamentoyê biaxive پێتان وایە سیاسەتمەدارێکی وەک دەوڵەت باخچەلی بەبێ بوونی زەمینە سازیەک شتیوا بڵێت من jî wisa bawer dikir ku tiştekî dizana ew tiştêk û Baxçelî di paş perdeyê dezanî bû ew beyannameya Ocalan bû lê bêyî haziriya wî bixwe û tenê wêneyekê dibe ku bi dengê xwe jî bank xwendibe îcar nizanim gelo hişê çêkirî têde hatibû bi kar anîn an na bi her awayî bi her awayî beyannameya xwendî erê niye giring ew e ku gavên pêşiya me çi ne loma nebaş e beriya ku kurahiya avê bibînî pantolê xwe daxî û bikeviyê ev alî tiştê ku got kir niha divê çavdêrî bêkirin ku ev alî çi dike ez hêvî dikim bibêjim ku me hemû operasyonên peywendîdar bi Tirkiyeyê rawestandin û niha rêxistineka ku bi vî navî hatiye avakirin em ê hilweşînin lê derbarê wê yekê kat çi bi ser rêxistinan an hebûna wan li derveyî Tirkiyeyê tê divê em çavdêriya guhartinan bikin Peki, sizce دەوڵەتی تورکیا لە پرۆسەی پێشوودا کۆمەڵێک بەڵێنی دابوو بە کورد لەم پرۆسەیەشدا ئەگەر هاتوو دیالۆگەکە بگاتە ئەنجامێکی ئەرێنی هەمان بەڵێن یان ئەوەی دەیانەوێت بە کورد دەیدەن istedikleri verir mi? Ya ku da qonaxên bê yên dewlet û hikûmetê serokkomar biryarê lê dida lê sozeka wiha nîne ji aliyê hember ve jî çavarêkirineka wiha nîne eger hûn banga duhî 27 Sibatê bixwînin daxwazên mehetan ha bêbersivmane zelal bûye ku bi ceh'anî nawan tenê bi rêya civaka demokratîk pêkane li vir dewlet erkek li ser milêwê ye an got eger di mercên civaka demokratîk de kil û kêmasiyek hebe divê dewlet çareser bike mînak eger pirsgirêkek di azadiya derbirînê de hebe divê were çareserkirin ئەی پرسی زمان
مەسەلەیە زمان ئانگۆ تەنێت مەسەلەیە زمێندا کوردی وەکی زمانێ فەرمی بکارئانی ناوێ وەکی زمانێ فەرمی ئیرۆ نەقبول کردە قبولکردنا وێژی نەمومکنە دەربارەی پەروەردەیە لە دبستانان بوویەوانەیە بژارتە هەر کەس دکارە بە زمانێ خۆ کورسێن فێرکردنێ و هەروەکی دن vەکە لێ لە دبستانان زمانێ فێرکردنێ لە کێلەکە ترکی وەکە زمانێ فەرمی بەڵام تاوەکو ئێستا کێشەی زۆر هەیە لەو بوارە ئەزێ نزانم ئەم بکورتی بچن چمکی ئەفپەر هاتنە بەحسکردن ت داخوازەکەوەها نینە بتایبەتی خەلک داخوازەکەوەها ناکە ئەم حتانها ڕوبڕووی داخوازێن سیاسی بوونە دەم بوو و دەتەبە بوو هەدەپێ بوو هەدەپێ بوو ینی ئەلفابەیە دەتیپ نەمایە و ئەف پارتی دیسە پێبێن ئاواکردن ئەف هەن تشتن و جارنا بەحس دکردن نەها داخوازەکە بووی ڕەنگی نایە ڕۆژەوێ لێ ئەگەر تێگوتن هەن ڕاستی هەنەک و دەربرینە ناسنامەیە خۆدا دە ئاخافتنێدا د پرۆپاگاندای دەهاتنە بێپارکردن ئەگەر بەحساوان بێکردن دەولەت ئێنک و گونجاون بجەهتینە وەکی مافژی ددە لێژ بۆ ناسنامەیەکە جودا ستاتویەکە جودا تداخواز نینە ئەی سەبارەت بە مافە کولتوریەکان آخر ئۆجەلان دبێژە دەفژی داخوازێن مافێن چاندیژی بردن من هەڤۆک وها فێم کرد ناڤەڕۆکە وێژی لجەم من هەیە ئەگەر لجەم تەژی هەیە دکاری ببێژی وانژی ڕاستی دیتە نەها هەموو مەسەلە ئەڤە چەکان دەینن و خۆ هەلوەشینن زەلال و عەشکەرەیە وی گوت ئەم چاوەڕێنە کە ئالیە بەرامبەر چتکە پشتی vê ez bawer nakim ku plana A û plana B piştî vê hebin. Ev ji bo baxçelî jî rast e. پرۆسەکە بەردەوامە و لەلایەکی دیکەشەوە قەیوم دادەنرێتە سەر شارەوانیە کوردیەکە. هەروەها دەستگیرکردنیش بەردەوامە. ئایا ئەمانە کاریگەریەکی نەرێنیان لەسەر قۆناخەکە دەبێت؟ ئەگەر وسا بووە ئەف بانگ دەرنەتکەت. لێ ئالیە بەرامبەر ئەگەر بانگەشەیە تشتێکی وسا بکە یان نەکە نەپرسگرێکاوانە. ئەس کەسەیەکەم بووم کو لە دژی قەیومان سەکنیم. دەماک و ئەحمەد تورک 6-7 ساڵان بەرێ ji kar hat dûrxistin. Ez dijî vêyekê bûm. Min got ev kar pir şaşin. Çimkî giliyên birayên me yên Kurd hene. Ew danîna qeyûman propagandaya lê em ê bersiva wê bidin. Kurd dibêjin em parlamenteran hil dibijêrin, hûn partiyê digirin û wan digirin. Em serokên şaredariyan hil dibijêrin, hûn wan ji kar dûr dixin û qeyûman datînin. Baş e, em ê li ku dikarin siyasetê bikin. Ev gotin hin rastî duan de heye. Lê şaşî jî duan de hene. Bêguman divê em mafê wan kesên ku hatine hilbijartin biparêzin. Lê yasa dibêje eger dadgeh biryar bide bi awayekî demkî ji kar tê dûrxistin û qeyûm li cihê wî têdanîn. Carna ev bûyer ji bo parêzgar dibe, carna ji bo qeyûman dibe û ji bo postên din jî. Bila mînaka Col Amerîkê ji hilbijartinên dawî bînim. Çend salan berî hilbijartinê hin dibêjin 10 sal dosyayeka qanûnî hatibû vekirin. Dawa gihiştibû qonaxa biryarê. Ev heval dîsa wekî berendam ji aliyê dem partiyê ve hatibû danîn. Yanî ji daxwaznameyê û her wekî din bi hemû tiştan ve diyar bû ku dê bêcezakirin. Îcar tên û dibêjin wey 10 sal ceza li ser wan sepandin. Niha derxistina wî ji karê wî li gorî yasayê mafê dewletê ye. Lê yek tê dibêje efendim ma çawa tuşpostî wî dûr dixî. Birayê min çima we kesekî din ku biryara dadgehê li ser nîne yan nayê dadgehkirin wekî berendam danena. Dibêjin diz ketiye malekê mêrik gazî dike diz li mala min e. Diz li mala min e. Lê deriyê malê vekiriye, pencere vekiriye, qifil li derî nedaye. Dema xelk wisa dibîne li mêrik hêrs dibin. Mêrik jî dibêje gelo dizê tu sûcê wî nîne. Ez nizanim ev nimûne çiqas guncawa lê tu bi serhişkî vî kesî wekî berendam datînî ku tu dizanî pirsgirêkên wî yên qanûnî hene de berendamekî din deyne. Binêre dema ez bi serokkomara axivîm got her kesek ku têkilî bi terorê venîne
تو دۆسیە یا دادگەهێنینە و ئەف پرسگرێک نەبە هەر کەس ببە بەرئەندام و ئەف کێشە نینن ئەم قەیوم شتکەسان ڕە نادەینن وی ڕاستە ڕاست ژمنرە گوت منجی جوان کەسێن تێکلدار عینی تشت گوت باشە نەها سەرۆکە شارەداریان ئامادەش پۆستێن خۆ هاتن دوورخستن و قایمەقام لە جهێوان هاتن دانین نا نەخوا بەرئەندامێن باش لوردانینە بەرئەندامێ باش یعنی کەسە و پێشینەیەن سزا لە سەروان نینە یان تێکلی و پشتگیریاوی ji بۆ ڕێخستنێ نینە لێ ji بۆ جەهەکی دن ئەز نکارم vê bibêjim hûn dizanin li ser zeydan liwanê pêşî ji kar derxistin piştre komîsyona hilbijartinê ya ji sê kesan got na çimkî biryareka dayî yan biryareka ku li dadgeha temîzê hatibe pejirandin nebû niha ez bawer dikim ku pejirandin ji dadgeha temîzê derçûye û guftûgo li ser dosyeya wî dest pê kiriye an got divê em hay ji vê hebin danîna qeyûm bo dûrxistina kesekî hilbijartî ji postî wî di çarçoveya demokratîkê de tê dîtin lê eger ji bo biryareka dadgehê jî kar tê dûrxistin loma pêşîneyek heye تۆزێک پێش ئێستا بە کورتی باسی دەستورمان کرد ئەگەر پەکەکە چەک دابنێت ئایا ئەگەری گۆڕانکاری لە دەستوردا زیاتر دەبێت بەتایبەت مەسەلەی 4 مادەی یەکەم و مادەی ناساندنی ناسنامە kimlik tanıtım meselesi. Evet diyemem. Ez nikarim bêjim erê di vî warî de ez bêhêvî me ango eger hûn li daxuyaniyên serok komar daxuyaniyên baxçelî yan daxuyaniyên berpirsiyaran li ser vê mijarê binêrin tiştekî wisanîne lê çawa daxuyaniya baxçelî li ser vê bi awayekî çavarênekirî her kes şaşişt li ser tiştên pêş jî her tişt imkana qewmînê heye bi rastî jî ez nikarim tiştekî din bibêjim konusunda doğrusu hiçbir şey söyleyemiyorum. ئەم بۆچوونەتان بۆ ناساندنی ناسنامەش ڕاستە؟ دەربارەی ناسنامەیەدا ji aliyê destûrî ve ti pirsgirêk nîne hûn çi dixwazin bibe eger mebesta we hevwelatî bûna destûriya kes hene ku li dijî wê sekinin Yani ئەو مادەیە کە دەڵێت سەرجەم هاوڵاتیانی تورکیا تورکن گفتوگویەک هەیە لەسەر لابردنی وشەی تورک یان دانانی ناوی دیکەش لە پاڵ ئەوە ئایا ئەو مادەیە دەگۆڕدرێت یان نا ez bawerim koşka serok komariyê ramanên erênî li ser vê mijarê nîne daxuyanî ji wir bi temamî red dikin bile ez hema ev qasî bibêjim Ben sadece bunu size söylemiş olayım. باشە ئەو مادە و یاسایانە چین کە دەتوانرێت لە دەستور بگۆڕدرێت سەبارەت بەم پرسە gelek nemaya ku destûr bê guhertin destûr ew qashatiye guhertin naskirina wê zehmet bûye pêwîst e destûreka nû bênivîsîn بۆ نمونە لەو دەستورەدا چی دەبێت کە لەم دەستورەی ئێستادانە niha bi mêzekirina çavarêkirinên îro ti kes nikare bersiva van pirsan bide an got ocelan wiha got rêxistin çi dibêje eger rêxistin van û van û wan daxwaz bike ku nikare daxwaz bike û nabe daxwaz bike banga ocelan dibêje ez fermanê didim weku hûn wek damizrêner kongre li dar bixin rêxistina xwe hilweşînin û çekên xwe deynin dema şer qediyaye berê jî serhildan çê dibûn û dewletê ew dite pisandin lê niha îradeyek heye û dibêje ez dawî li vê serhildana dirêjdem a 40 salî tînim ez damizrînerim divê em bala xwe bidinê ka ew kesên li virin dê beramber vê çi bikin ew mafê wan nîne ku bibêjin xwezî ev jî bûbûye xwezî ew jî bûye باوای دابنین پەکەکە چەکی دانە ئێوە وەک سیاسەتمەدارێکی بە ئەزمون ئایا پێشبینی دروستبوونەوەی ڕێکخراوێکی دیکەی چەکداری دەکەن دوای پەکەکە یان شتێکی وا ئەگەری ڕوودانی هەیە؟ خۆزی تەنێ پەکەکە ڕێخستنا چەکداری بووە یعنی ژنێرینە بەرژەوەندیە ترکیە لە بویەرێن دنێرن لە ناو ترکیە ڕێخستنێن چەکداریên دنجی هەنە ئەف بێگومان نەڕێخستنن و پرزگرێکانەتەوەی تەف بدن بەلکی زێدەتر مەیلا چەپگریا توندرەو هەیە یانژی تێکلیاوان بڕێخستنێن دنرە هەیە ئەو ژی ژنێرینە ترکیە نێزیکن و ئێدێ نکارن هەلمێ بدن بۆ نمونە داعش هێژ بۆ ترکیە مەترسیەکە مەزنە هەر ڕۆژ لە ترکیای ئۆپەراسیۆنێن گرتنێ تێنە ئەنجامدان کەسێن کۆ تێکلی و پشتگیریاوان بداعش هەیە تێنەگرتن دداوی هەلمەتێن هاندا گەلک شانەیەن ڤەشارتی هاتن ئەشکەرەکردن ئانگۆ داعشی لە بامە ڕێخستنەکە تەرۆریست ئامەزنە
لە دژی وێژی ڕێکارێن مەهەنە لێمژارە ئیرۆ ئام تایبەتی ئەوەکو ئۆجەلان ژرێخستناخوا ئانگۆ پەکەکێ هون دبێژن پەکەکە بگشتی جوداهید ناوبەرە پەکەکە و پەکەکێدا دوێ مژارێ دەنینە ئانگۆ دبێژە ئەس دخوازم کو توخۆ هەلوەشینی حتا نها مەداخوازên siyasiyên aliyê beraber biceh neanî bûn. Biz zaten karşılamamıştık. دوایین پرسیارم بە ئەمە بێت هەم وەک مستەفا کەمال ئەتاتورک گوتی هەم وەک ڕەجەب تەیب ئەردۆغان سەرۆک کۆماری تورکیا دەڵێت تورکیا دەوڵەتی کورد و تورکە بە بۆچوونی ئێوە ئایا دوای ئەم پرۆسەیە ئەگەر دەستوورێکی نوێ بنووسرێت لە ناو ئەو دەستورە نوێیەدا ناساندنێک بۆ کورد دەبێت bir tanıtım olabilecek mi? Ez nizanim. بەزار گوتراوە تورکیا هەم دەوڵەتی کوردانە هەمیش دەوڵەتی تورکەکانە ئەف هەمی تشت ئانگۆ ئیرادەیە دامەزرینەر ئا کۆمارێ هەفپارە ئەس gelekî ji Kurdan hez dikim ew jî gelekî ji min hez dikin lê divê em rastiyê bêjin îro hin kes û alî serhildana Şêx Seîd bi ziman vegirê didin hin jî serhildana Dêrsimê bi ziman vegirê didin di demekê de ku li Tirkiyeyê gelek serhildan çêbûne di dema Osmanî û di dema Komarê de em van deynin aliyekî serhildana Şêx Seîd wek tevgera raperînê xwedaya nasîn di mijarên din de em dikarin tiştên cuda bêjin lê me komar bi hev re ava kir Kurd herdem ji wan kesan hez kirine ku demokrat bûne di nav wan de li gorî demê Ednan Menderes û Turgut Özal û Necmeddîn Erbekan hene lê Kurdan ji hemû kesan zêdetir ji Recep Tayyip Erdogan hez kir di sala 2014 de wa deng dan Recep Tayyip Erdogan ji bo serokkomariyê melvan navçeyan zêdeyî heftêj sediyê dengan bi dest xist dibe ku xeletiya me be ku dengê melwan navçeyên Kurdan kêm bûne lê mixabin bi agirê neteweperestiyê partiyên nû xeletiyên me kirin behane û dest bi komkirina dengên zêdetir kirin niha li hin cihan piştî dem partiya me duyema di navbera me de cudahiyeka mezin nemaye niha Kurd li Stenbolê şêniyên herî zêde ye em têkel bûne û nêzî hev bûne em bi Kurdan re bira û hevalin ew jî ji me re dibêjin bira lê mafên me nadin di dema min de çi hebû me da ez dikarim bi îzna Xwedê yek bi yek wan bijimêrim ez ê vê ji bo wê yekê dibêjim daxwazên rewa di cewên demokratîk de di yekîtiya Komarê de di pêkhateyên yekbûyî de her tim tên gengeşekirin daxwaz ewên ku guncav bin dê bêne bijeh anîn بەڕێز بڵاندارن زۆر سپاس بۆ ئەوەی کاتتان بۆ ئێمە تەرخان کرد چاوپێکەوتنێکی گرنگ بوو بابەتی زۆر هەیە بەڵام کاتمان نەما زۆر سپاس کووە mêvandariya min kir serkefتی bin بەخێر بیتەوە بۆ هەولێرجارێکی دیکە rica dikim بینەرانی بەڕێز بەم شێوەیە کۆتاییمان بەم هەفپەیوینە هێنا تاوەکو هەفپەیوینێکی دیکە بمێنن بە خێر و خۆشی